Karibuni tena kwenye channel yetu Muganga Nipe Shauri. Mwi video tunataona jua nini ni hatari sana kukuwa na tension yenye iko yulu sana hata hauone sinye fulani. Okay? Unaona watu mingi wanatembeaka tension yao iko yulu sana me hawajue. Okay? Utakuwa tunasikia kichwa inaluma, unasikia mgongo, unasikia huku nyuma mshingo kunaluma, unasikia huku nyuma, unasikia mwili yako yote, unasikia unapoteza nguvu, unasikia maarticulation uko nalumia, lakini huyue binakuwa hai. So unaenda kwa hospitali, unaenda kwa mganga, unaenda jipimisha, wanakwambia tension yako iko yulu. Au ulikuwa unagoyua kama unagonjwa tension, unakunya dawa, unaenda uza madawa siku 2 siku 3, sasa unasikia ile kichwa ilikuwa naluma inarudia tena inakuwa normali, hailumie tena, pale pale unaacha dawa. Hii vyote bamingi wanaifanyaka, anakamata dawa nyuma sana, nasikia sinye hasikie tena mbaya, anaacha dawa juu anakuwa hayue hatari zenye iko natia maisha yake. Ndio maana unapasha sikia hii video mpaka mwisho, usikie hatari zenye unakuwa unajitia ndani na uyue riske zenye unapasha evite, unapasha jilinda juu kesho usiende jikuta ushakuwa hivi au hivi. Ndio maana tunataka kuexplique vyote, tunataka kufasiria kila kitu na jinsi vinakuwaka mwili yako. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unasikia video zetu, na kuomba uklike ku s'abonner, klike ku j'aime, na kama uko na swali uandike mu commentaire, tutakuya kujibia. Kitu ya kwanza napasha jua c'est que hypertension, okay? Hypertension au ile magonjwa wanaitaka tension ni magonjwa yenye inaendaka pole pole mu mwili yako. Okay? Na ni magonjwa yenye kubatu mingi haionyeshaki sinye za mingi. Na kuko wenye haionyeshaki hata sinye. Utakutana uko na tension iko ku 200 sur 150, 200 sur 100, 200 sur 90, lakini usikia hata sinye fulani, unasikia tu vuma kizunguzungu mwa hivi, unasikia mafujo tu masikio, unasikia tu roho sama inapigao, maybe naisha. Okay? Ni vitu yenyewe havita kukataza kwenda kwa kazi, havita kukataza kufanya kazi, kwenda kwa masomo, havita kukataza kufanya vitu yako, lakini unasikia ni kwa vitu tu uko pale. Lakini shida ya vile ni juu ile tension jinsi inakuwa iko napanda, inakuwa iko na iko na kukaribisha ku riske ya kugonjwa wanaita AVC. AVC ni nini? AVC ni accident vasculaire cérébral. Français mingi zile. Acha tuvisema mu maniere yenye itasaidia kila mtu kuelewa. Tension ni sa kuko nguvu za mingi, damu yako iko naenda na nguvu za mingi, inaacha ile mishipa ya kutembeza damu inatumikisha nguvu za mingi juu isipasuke. Okay? Donc ça ile mishipa sasa inaendelea resiste juu ile pression iko mingi mule ndani inaachaka ile mishipa inakuwa nguvu. Ile ni ya kwanza. Lakini ile tension sasa inakuwa mingi sana, ile nguvu ya kusukuma damu inakuwa nguvu sana. Muservo yako kuko sababu inafikaka ile mishipa haitaweza tena resiste, inapasuka. Sasa mishipa ya muservo yako, mubongo yako inapasuka, damu inaanza vuia muservo, inaanza vuia mubongo yako, damu kisha vuia mkichwa yako, pale kitu ya kwanza inaweza kukua kama unakuwa na bahati, unaweza kuwa paralize, mwili yote inakuwa paralize, kisha unakuwa unatembelea mkakinga. Okay? Unakuwa handicapé, unakuwa unatembelea mkakinga, juu mwili yako kipande ya mwili yote ishapooza na hautaweza sema. Jua nini hautaweza sema? Ni juu ile damu ishavuia muservo mubongo yako, kisha parti moja mubongo yako inaharibika, njo ile parti junjo yenye na kontrole kipande ya mwili yako, njo napooza mwili yako. Ile ni ya kwanza yenye unapasha jua. Lakini hii haiko hii tu. Ya pili unapasha jua c'est que kama unawakia unafaa siku mingi na tension yako iko yulu sana, hata usikie sinye fulani, peut-être ni kichwa ndio inaluma kidogo, peut-être unasikia ile maumivu mshingo, unasikia tu shingo haiko mzuri, au unasikia maarticulation haziko bien, hauna nguvu, vile vyote unaendelea vizarau juu haviko kataze kwenda fanya kazi zako,
havikukataze kutafuta franga, havikukataze kuenda kukanisa, havikukataze kwenda kushughuli zako za kila siku. Hivi vinaendaka vinaacha ile mishipa yako inakoma, inakuwa nguvu sana. Sasa inakuwa nguvu sana, binaacha mishipa ya muroho mumoyo wako inajifunga. Ikishajifunga njo roho yako inaanza kapiga mubaya sana, inaanza pompe mubaya, na njo wakati utakuwa unasikia so naikala unasikia, unaanza sikia boga na japo hakuna kitu yenyewe inakuwa, roho inapiga. Sasa unaona unatranspire, okay, unatoka jasho mingi, kisha wakati mwa hivi unasikia tena vinajikalme. Sasa vinajikalme, watu wanakuuliza vilikuwa ni tunjo vile vinakuaka, mimi vinakuaka na vinajishia hivyo peke, mimi siwe kama ni vitu gani, okay. Au pembeni pale voisin anakuambia na mimi vile vilinikuaka hako nikakunya madawa fulani vikaishi. Okay. Kisha naona enda kwenye ile madawa, so unaenda kwenye madawa, haujui kama alikuwa anagonjwa vitu gani, haujui kama ile madawa iko na hatari gani, haujui maefe za ile madawa, unaenda unakunya tu yenyewe voisin alikwambia au mama fulani alikwambia, bilanza kuletea ingine ma consequences za nguvu sana. Okay? Kitu ya tatu napasha jua, sike hii shida haishake kuroho. Juu hii shida inakuletea hii tension nyiko yulu sana, juu yenyewe inakuletea kama wanaita infarctus du myocarde. Infarctus du myocarde ni wakati yenye roho yako mishipa ya kubeba damu mu roho yako inafungana, sasa inafungana, roho inasimama pale na pale unakufa mufaso yenye kwa ghafla, unakufa kwa ghafla juu ya tension yenye ilikuwa nafaa wakati mingi na kwa yulu, naona vizarau na uko nauliza ba voisin pale ya kwenda kujitunzisha. Au unakamata dawa leo, kesho naiacha, kesho yako unakamata dawa, kesho yako naiacha. Hii vitu yote vinakuletea shida juu ya nini? Juu ya kwenda huko azunguruka kwa watu wenye haiko baganga, na juu ungepasha enda kwa mganga na afere inaisha, unaweza pona. Kitu ya tatu ya ile unapasha jua sike hii tension yenye inabaki iko yulu sana. Apart que inaharibisha cerveau yako, kesho unaweza kufa kwa ghafla, inaharibisha roho yako, unaweza kufa kwa ghafla. Fasi nyingine kwenye nenda haribisha sasa polepole, au hautakufa kwa ghafla ni figo. Okay? Unaona watu mingi anayake kugonjwa figo ni sawa unalumia, unasikia mgongo, pale unasikia figo. No. Hapana. Figo ni kiungo ya mwili yenye inaharibikaka pole. Na la plupart des fois siku mingi inaharibishwa kana nini na hii tension yenye iko yulu. Juste sa tension iko yulu, ile mishipa ya mfigo ya kubeba damu mfigo inaandaka iko na resiste na ingisi kwa resiste niko na kwa nguvu, lakini saa damu haiko nafika sasa mfigo mzuri. Figo kazi yao ni kuyungulula damu, inatosha mo uchafu. Saa ile figo haiko naweza tena yungulula damu, inaanza haribika sasa pole mpaka siku yenyewe unaanza vimba migulu inavimba, so unaponda migulu, unaona inaisha kwa saa kitika yenyewe ilikuwa na hivya ushaponda ndani. Hii yote apart que ile figo zako zitaharibika, kitu kingine itaanza haribika ni nini? Ni macho yako inaanza haribika. Utaona sio mimi sionake je, utaanza tu samwa unaikala au kwa tembea, unaona tu kitu ya mweusi inapita kwa macho. Okay? Kwa sasa kigiza mweusi kinapita kwa macho. Kisha après vinaisha, unaendelea na maisha yako bila shida. Lakini shida hii ni juu mishipa ya kubeba damu mu macho yako inaendeko na haribika pole mpaka siku yenyewe kuona vitakuwa shida. Unaanza hauko naona ni juu ya kukomala, ni juu ya miaka, lakini ile yote inaletewa na ile mishipa yenyewe ishaharibika. Kitu kingine ni mishipa ya migulu na mikono. Unaona sasa mtu iko na tension la siku mzima unaanza sikia mwabutu uko sababu nyengelele, uko sababu vidudu uko na kukula migulu. Okay? Unakuwa nasikia migulu ishakuwa baridi au migulu iko moto, unajiuliza ni nini? Ile yote ni tension yako yenye iko yulu sana. Donc il faut anza kamata dawa mbele ya wakati. Na wakati yenyewe unaanza kamata dawa, usiache dawa na mganga hakukushauria kitu kingine unapasha tumikisha. Juu watu mingi ataacha dawa, lakini
hayue kitu ingine yenye anapasha tumikisha juu ile tension yake